Anyang aki din! Ayan ni Nanang, Tatang. Natayan. Anya? Kaano pa'y Tatang? Katay na launay. Wah! Ayan ang arod ni Nanang, Tatang. Nakaunat ijay sofa. Inakitaan ni Nanang ko, jak kaya't amatay. Nanang ko, ay. Apay anatay kamutan. Nagsakit, di pupusay mo. Nagbabasit pa'y ladagit ipinanawam nga apo ko. No amok la ko mamatay ka. Inararakop ka pa'y kumay patpatag kalaunay nanang ka. Payadrong dungawan na, Kriste. Ay, kabalyo nagsauti bangkay. Ay, anya bang kaya sasawamat? Sana ka natay, salbag ka. Kuna nga min ni Tatang anatay ka nanang. Anya, imbaga ni tatang mo ray ta nataya kaun. Wow, nanang, katkatay mo la ka no. Ay, sinalbag alakla kayan. Paiman. Anay ikaw! Anay ikaw! Apanyag katus ka nga Flora. Apay ngay bagbagaman nataya kaun. Daya imbagbagak anatay kan, Flora. Imbagam kano ni Christian nataya kaun iso adong dungawan na. Kwa. Jak imbagbaga anatay ka, Flora. Bakit? Sa balay timbagak, Anya timbagam, ha? ikunak. Nakaidda ka ijay sopa. Jak imbaga anatay kan. Tuling day jay nga anak mo. Anya? Dani Nanang, Tatang. Adda. Ngambalbal sa muwendan. Anya? Apay abalbal sa munda ni Nanang, Tatang. Natay nga ruden. Di balbal sa muwendan. Anya? Natayon ni Nanang. Apay nga tayo lang ngay bagaday Tatang. Di kay matagdamdamag no natayin wino saan. Mapana kita yan ni Nanang, Tatang. Ay kat mapan kalata itayan na. Mano samlaki di tiangot na. Anya ti angot na, Tatang. Agat formalay. Anya? Si bibiyag kamot gayam, Nanang. Unak no, balbal sa munda kan. Asinaw tinang ibaga balbal sa munda kaun, Renz. Ni Tatang, Nanang. Tiyawanan ba inalakla kayan? Imbaga na tikasta. Wen, Nanang. Imbaga na. Agsagana kanyak day jalakla kayan. Kaya't naksamot na namatay. Ay anay ikaw. Apay nga katus ka ngay Flora. Sinalbag ka lakla kayan. Ibagbagam kit din na balbal sa munda kaun. Asinaw tinang ibagakin ka day ta Flora. Ni Renz nga nakta. Imbagam kanukan kwa na balbal sa munda kaun. Awan timbagak akasta, bakit? Sa balay ti panagdengag ni Rains. Anya? Ti imbagak kinkwa na, adda ijay kusina. Kadigdigos na kunak. Kasta ti imbagam ka ni Renz, Pablaw. Wen, Flora, bakit? Tuling day anak mo. Nasaya at nasabat ka dito paraangan, Tata Pablong. Apay aya, Susan, aputot ni Pare Solomon, nya apo day dila kay Bastian. Ha? Anya lakit din ni Tata Pablo. Dakamatin na pailaan no asino ta akin putot kanyak. Kantinagan day dilulok a Sebastian. Adda ka di ibagam kanyak? Tangdanak ko man ni Nana Flora nga agsak kainton bigat. Ay adda ijay balay, agbures. Ay nasakit ti tiyan na. Nagsida ngamin iti iga daw. Anya? Nagsidala ang itiiga do nagburisan. Kasi naw, kat inigop na agraman mantika ti iga daw. Anya? Kasla saan kamot nagsakit na Flora? Asino tinakamwam nga sakitak, Susan? Ni Tata Pablong asawa yaw, Nana. Anya? Awang may sakit ko. Agsaksakit ka no ti tiyan mo, Nana. Inigop mo ka no ngamin diamantika ti iga daw. Tiyawanan ba na Pablaw?
Apay ko mga igupak ti mantika-tiga daw. Salbag na yataw. Ikaw. Apay nagsipat ka ngay, Flora. Daytoy pay. Anay ko manen. Anay ko manen bakit? Huston, ay naragrag sanjay utek ka. Oray maragrag ti utak mo. Tawang matlat serserbina. Apay ayang agungungat ka, Flora. Ibagbagam ka ngagburay sa kon. Kan inigop ko di mantika-tiga daw. Asinaw tinagibagakin ka iti dayta, Flora. Ni Susan nakaruba. Wah, awan timbagbagag akasta, Flora, bakit? Sabali timbaganakin ka. Anya, Tikunakin ko na, agborboras iti mais. Saan ket niya agbores? anya. Kahit, anya nga ron di bagbagam nga inigop ko di mantika-tiga daw. Tikunakin ko na, impasidana iti asaw di mantika-tiga daw. Saan ket nga inigop mo di mantika-tiga daw? Anya. Tulang daya, Susan. Sabali ti bagbagana. Ay, si Kamot Gayam Tiriyaw Unang kalpablaw. Adanan ti Flora. ay awanan. Anya ti kayo asawan nga awanan. Awanan nantim a Flora. Nagsina kamen. Anya? Nagsina kayo kinan ti Flora, angkal? Kano pa'y? Itay laeng Tiriyaw. Apay ngayon nagsina kayo. Naganglit mo ito. Anya? Day tala ti nagsinahan nyo kinantay. Kituan. Nagalsam di kilikili na. So nagsina kamen kinaantim a Flora. Kunak man nung nagsina kayon kanyang kalpablaw, anti Flora. Anya, imbaga niya ang kalma Pablo nagsina kami teriyaw. Unantay, napanak iti balayaw. Ipakaamok ko akasangay di anak ko inton bigat ket maawis kayo adumaray. Ay nagloko na jalakla kayanan. Naganglit kayo kanaw. Iso nagsina kayon kanyang kalpablaw. Di sinalbag nagjayain. Agsaga naman kanya. Ay, anay ko. Anay ko. Apa nagdanog ka ngay Flora. Bakit? Daytoy piti kog ter. Ay, anay ko. Ay, di na kugtaran Flora. Anay, nagsakit. Kurang pa day tangay naramid ko kan ka. Apay aya, bakit? Apay aya bakit? Ibagbagam kay din na nagsina ta gaputan nagalsam ti kilikilek. Sinaw tinagibagakin ka dayta. Neteriyo aka nakak. Sana kasta timbagakin ko na Flora. Bakit? Sa balay tinagdinggan na. Ha? Tikunak. Nagsida kami iti inalsaman abulilit. Saan ket anagalsam ti kilikilim? Bakit? Anya? Kay, diyan nga ibagbaga man nagsina ta. Adayamot imbaga kakasta. Isote ko na ni Teriyaw. Tikunak. Insina ni antim dagiti ulo ti bulilit te pasidana iti pusak. Kunak. Saan ket anagsina ta? Anya? Tulang da dya teriyaw. Kaya't nagsabat nga agapat ha. Bakit? Anya? Kakaisuna nga malatiw kayo dito'y balay, tatang. Alain nyo daytoy. Anya day ta, anak kaw. Kwartayo kininanang, saglilimagasot kayo. Kwartamot niyag paisaw, Kriste. Wow, tatang, imbag lang ay gatang yu kininanang iti kanenyo. Siyaklaeng ti ikam iti kwarta, anak kaw. Di mon iramraman ti inam. Ne, apay nga tatang. Mabulsek ni nanang mo no makakita iti kwarta. Anya? Kasano ko maamabulsik ni nanang no makakita iti kwarta, tatang? Kasanaw, nakaigam lang iti sangaribaw, di na kon makita. Labas-labasan naklangin nakaslaawanak iti abay na. Iso ako akon dito asangaribaw. Jak ik-ikan ni nanang yaw. Anya lagi din ni tatang. Igaraw naman enti ko na. Nagimas. Nagimas talaga. Ikanak mamut ditakan ka na machicheria lakay. Manjak.
Sige, matan alakay. Manjak, Jak pa'y nakaramraman iti kasta at chichirya, Pablo. di kay ikan. Sige, Ap, aha. Apay ngaya to prato-pra, amtikang ka naman chichirya, Pablo. tapno di kan dumawa. Anya? Limagasot kanumat intin ni Kristia kwartayaw nanang. Awan ni intad ni tatang wakwarta ka nakaw. Binukudan na di siya nga ribo nga intad ni Kristia kabsamaw. Anya laki din ni tatang. Ikanak mamatigatang ko iti ka nagtadyak mat ikan ni tatang yaw. Ati uyo pa yan dagiti ubing ya gin-inimaut nanang. Mala, ikan na ko niti kwartam rents. Gumatangak mamat iti ka nagtadyak ikan ni tatang yaw nga imot. Siyak mamati mang balis kan kapablaw. Tiyamom jak ammo tararamidam kanya. Imungutan ka mo ta. Di kay ikan iti ginatang ko alitsong manok. Ha! Si daag ngagmay sa. Kaluto ka ka din, Flora bakit? Jak sungsung batan. Makamu kay tibiyag mau. Kaluto kan, kunak. Ha? Mangmangan kamutan, Flora. Ay, nagimas pa yung tasid-sidam. Nagimas. Nagimas ti litsong manok. Si daag amin daytoy. Anya? Ay, ikanak man mat itisid-sidam bakit? Manjak. Sige na, bakit? Kaya't ko day talitsyon manok. Sige na. Sige, ikang katapnawam mo't may bagbagam. Ay, yes! Ay, nagyaman ak bakit? Atoy, si daag amin dayta. Nagtulang am ti pasidam kanyak. Anyat parang kikitam kanyak asaw. Agyamang ka ata ikang kapay. Ngal-ngalam day tatulang, no kayat mau. Pajak mo tin makikita ni Uncle Pablo arum-rumwar, antay. Ay, aday di balay, na-stroke. Anya? Na-stroke ni Uncle Pablo? Kaano pa? Itayag siya pa, tiriyaw. Kahasimot ni Uncle Pablo, no kasta. Wana, natay ko man, no jak kinamat di espiritu na. Anya? Apa yung bagbagam kineteryo na stroke ka, ha? Flora? Adaya imbaga ka na-stroke ka, Pablaw. Anya nga raw dyan danon kanyak ni Teriao at kinamat mo pa'y kano ti espiritaw. Awan imbaga kakasta, tikunak, nag-strekto ka. Saan ka ta na-stroke ka? Anya? Tulang na dya, tiriyo sa bali ti dandanon nakin ka. Aha. Karoti natay tinagsardeng iti batong ti balay, Flora. Wain, Pablaw, Sino tinatay? umayda ka na lang, katipanda ka ni Jay Punerarya. Anya? Apay nga ipandag iji punerarya. Kat saan nagpaimot anatay? Gapot ay bagbagam idi anataya kon, siyak mat ita tinang ibaga anatay kan. Iso nagpaya bakit ikaraw, apang iluganan dakan ka. Anya? Ay saan? Saan? Maditay nga angaw mo, Flora. Kabut-buteng. Mabutong ka malagayam. Kan sana ngagangangaw. Ipandakan ija punirarya kat balsamon dakan. Ay saan? Papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat ti matay, Flora. Amo malagayam tagbutang Pablaw. Marik nam itang kararamidam kanyak. Salbag ka. Ay, pakawanan na kon, bakit? Nagsingsing-pit akon. Basta papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat ti matay, Flora. Ala, papagayam! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag na intay pinauluan. Punerarya! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsayatan anak ko. Kasta, agarem ka. Tatang, talagang agar-aramak. Ang maguray ka. Adamat armem idin anak ko. Taga sa bali mo't dadya barangay.
Wan tatang, sa bali pa dayjay takaayan ayat kun dayjay. Apay nga kasta anak ko. Adala nga roden kaya nayat mo. Nga magaram ka, pay. Wana tatang, amuyo ka de nga do ti babae nga gusto kanyak. Ha? Ay, sabagay, kasla kanyak idibaroak anak ko. Ay, nagado at babae ti biyag ko. Hay, agsusukot idi tinobyak. Ngamin, nagtarak idi. Ay, sakti malaam. Wan tatang, imalak kada kayo anatar, ken nasiglat iti babae. Wan, kurik ka anak ko. Iso nga ita, agarmak iti manu a babae. Ha? Ay, kwa anak ko. Kastoy ti makunak. Made, Anya madi? made anak ko. No agaram ka kat sinumbatan na kantinaram mo. Ay, gusto ko man mat. Di ka nagaram pa iti sa balit, madi. Maya tatang. Madi. Ay, napadasa kami nanday ta. Kat talaga, madi. Baglangan, ta sanda sinabwagan iti asido ti rupak. Ha? Ay, sos, dandani. Ang imbaglangan ta nakatarayak. Tano saan? Ay, nadadalan ti kinataer ko, Ha? Iso asi ka, Marvin, anak ko. Di mo pagsusukutan tinobyam. Ay, gustong ti isa? Naragsakak ta dar armam. Ang jakmat kayat nga agsusukot ti kaayan-ayat mo. Asino kada Eva ken Emma ter arma Marvin? Neva? Ket no nakita kiti na minsan ni Emma ti kaduam. Ha? Armam sabat ida adwa. Saan, dingdong? May salang ter arma kadakwada. Ni Eva. Ay, ni Emma, gayam. Leboy ka talaga, pare. Nagsao ti sana playboy. Ay, si ka, ate Playboy. Basta magkakita kay tinapintas sa balasa, arma madagosan. Ha? Ket no nakita kay di sentro di na minsan, at naka-holding hands mo ang napintas sa balasang. At idug pa itibuok na. Sana siyak dayjay, pare. Anyasan? Si kadayjay, pare. Kinidayan nagpaidi. Akayat asawan, ajak ang tagtagari. Aya? Katwin mat. Ay na pare, di ka unay. Laglagi pa, tinalabas, takas. Ay, sayang. Di mo naranaan ni Emma. Kasanumot ngamin, kat pangrabi iti trabaho na. Idinduta siya kat aldaw. Sikamat ti gagarak, Eva. Gaputas sika ti nakariknaak iti ayat. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Itiday na ataar mo. Awan pay. Isong arod ngar arman ka. Tagayatak ken ka, Eva. Sigurado ka kadi asyak laang ti ay-ayata, Marvin? Whenever. Si kalaan. Iso ano mabalin. Sungbatan na kuman. O sige, ikanak pa iti panawon ang mga miris itiriknakan ka, Marvin. Sige, Eva. Agur urayak. Hello, miss. Good morning. Hello, si kamot gaya, Marvin. When? Agawid kan? Una, agawid ak tinak maturong. Tani, napuyatak. Pangrabiimat ngamin ti trabaho iti restaurant a pagpapayan mi kini Eva. Kasta ka di? Sige inakon. Wow. Ay no, nagsiksi ni Emma. Armak kuma. Apay kastaw na ti panang mat-mat mo ka ni Emma itay, Marvin. Adakla iti asidagyo itay. Ha? Kunak man nun ni Eva kasingin na ti armam. Katuan matatang. Nga mapay nga ron akaslada pa na gustom. Nagpintas nga mintatang. Ay maditi kasta anak ko. Di ka man ang agar-aramid iti parikot. Anya parikot nga ibagbagam matatang. Anya lakit din na ya. Palagipan ka manan, Marvin. Apay nga kaslalapdan nak nga agaramitan tatang. Idinto ta idi kat nakaragragsak ka no agaramak. Tadyak ipagarup amadigayam ter aramidam. Pagsusukutom mat, dagiti arma mababai. Anya lakit din na ya tatang. Ulitan nyo daytang ibagbagayo. Tama di nga ro ter aramidam. Di kagdanag tatang. Amok alusutan. Ay, madi kunak mat. Agparikot kanto dita ha. Kabalak alusutan ti anyaman na parikot kunak manen tatang.
Isu nga awan ti pagdanagan yo. Ay na, nabang-aranak pengem minom iti danaw. Kapag iso lumabasak niti balayaw, iti mawawak kay. Naggapuan maya ngamin. Di abagatan, napan ko tinarimaan tayo washing machine ni Elve. Naya, kat inaramon? Kasanong armag, adan kaayan-ayat na tayo jay. Aya, Ay, kun kayam, nasabat ko ni Neneng iti sintraw. Apay ka no, asaan ka, ngagpakpakita kan ko na ngay. Naslasaan mo ka no, kaayan-ayat. nagkuna ka ayan-ayat ko dayjay. Ket kuna nang agayan-ayat kayo ka no. Nagadaw timbagbaga na may papan kada kayo. Anya timbagbaga na ya. Ket no agin inag kayo ka no, iji kasabaan. Anya, Ay na, pare, kayan-ayat mo ni Nineng. Sakit, kayan-ayat mo pa ni Gina. Sa ita, armem sama ng dagiti agsingin nga Eva kan makaaruba tayo. pudpud no dayto yan ariknak, dingdong. Isudan at talaga ti ay-ayatak. Isuda adwa, Saan? Nila Eba ti ararmak. ket no kunam nga ayatem ida adwa. Wana, ngem ni Eba ti ararmak. Mala, makaammo ka. Angam no mabalain, may salaeng ababae ti pamaysam, iti kasta, saan kantaw madaksan. Anya ti panat ko nam Emma kasingin ko. Sung batak nga ta ni Marvin? Agar-aram ngamin kanyak. Agar-aram kan ni Marvin? Wan, kasingin. Kasla gayatak matan kan kwa na. Ay, kasta ka di kasingin? Kwa, uray siya kasingin. Agayatak matkan kwa na. Ha? Agayat ka matkan kwa na kasingin? Wan, kasingin. Inaram na kakadi kasingin? Saan? Ngamamok nga arman nakto. Ay saan kasingin? Siyak ti arman na. Kayat na asawan. Siyak ti kayat na. Sana si ka. Ngam agayat kanyak ni Marvin. Kasano nga mom data? Basta mariknak. Iso nga ag-back out kan kwa na. Ngamin, siyak ti talaga ang kayat na. Anya? Ay, hagraraman kamot kasingin. Oy, di ka agagaw aguray ka iti lalaki nga agaram kan ka. Sige para makita, Eva. Sige kita man no asino ti kayat ni Marvin kadata? Saklakit di Saan asika? No di ka tsak? Iso di kan mang namnama. Ha? Ada tao? Ni Marvin daytan. Siya kun ti mangilukat iti ridaw. Agyaman ak iti kape ngayon sa gana yo Agasam nga tasagay sa kayo iti tinimpla. Di ba ikat inumak dagita adwa at tasa a kape? Ay, wan nagsakit tinakam ko. No di mo igupan day taing saganak, Marvin. Huwa na. Igo pa ka. Mayat titimpla ma. Sige, Marvin. Igo pa matay ta tinimplak a kapem. Agsakit tinakam ko. No di mo ramanan. Ay, katuwa na. Agpada kayo kini Emma amay at titimpla na. Kanday ta tinapay a pinalaman nak, Marvin. Day tanti kanam. Saan, Marvin? Day ta pinalaman nak ti kanam ta naimimas. Saan? Naimimas ti tinapay ko. Naimimas ti tinapay ko, Marvin. Nene. Di kayo sa matagkinawatan. O sige, tapnawan ti Riri. Ibusek dagita insagana yo. Apaya di mo kayat timangan. Nabsugak pa lang tatang. Agasam, tas saan akayat dagiti singin ti agpaatiw iti tunggal maysa. Anyat kayat mo asawan. Doon niya tinsagana ti maysa, nasken akanak, tanusan, agsakit tinakam tay maysa. Iso aday jay, kinan ko amin ngayon sagana da. Ha? Kas dayak kapatid kadakwada, tatang. Anya nga, iti kayat asawan day ta. Kayat na asawan, agayat daadwa kanyak, tatang. Kasanumat ngamin, ket nagtairak launay, tatang. Iso natural nga ure agsingin, agayat kanyak. Ay. Di mo ipalastog day ta. Tamangan no pakaisarsara day ta.
Agyaman na ka, ta kinuyog na kiti park. Kayat ko lang amin ti agpag na ditoy. Una, basta si ka, Eva. Kayat ko nga ibagakan ka ita. Asong batan kan. Sungbata mo, ti ayat ko? Wan Marvin, ngamin, ay ayatan ka. Ay na. Ay, ayatin ka, Mat Eva. Ay, ayatin ka unay-unay. Marvin, mabitlaan. Uy, Emma, si Kamat Gayam. Papanam. Kwa. Agpag na aklaan. Sige, kuyugan kan. Sana ko na mapanide balay da dingdong. Apaya kayat nakakuyugan. Naragsakak namin no kakuyog ka, Emma. Ngamin, nagpintas ka launay. Napatigak kadikan ka. Iso kayat nakakuyugan. Wala, napatag ka unay kanyak, Emma. Ngamin, talaga ang nagpintas ka. Ay na. Inagkanak, Emma? Agayat ka kadimat kanyak. Akas iti panagayat ko kan ka, Marvin. Wala, Emma. Ay, ayatin ka unay. Ay, ayatin ka mo't Marvin. Oh, Emma, nagmayatan ti arakop mo. Marvin. Anya tiket mo asawan, pare? Apay nga akas deding dong. Tsak na putan. Anya? Kaya na ayat ko mat gaya man dagiti singin. Pinaggidan mo, ida? Wen, tsak na siputan wapa ding dong. Anya, saan? Playboy ka talaga, pare. I-break mo ti may isa. Kapot ano saan? Ay sigurado asikamot laeng ti badaksan. Hanggang kasano ngay? Kaslang amin kayat ko idadwa. Anya? Ay, dadael ka talaga, pare. Wen, ding dong. Ay ayatak ni Eva. Ay ayatak matlang ti kasinsin na ni Emma. Kaya't nga rod asawon day ta. At talaga nga ingagaram amanobyam idaadwa. Wen nga ta. Tsak mo, ding dong. Tsak na siputan tinapasamak. No apay ananobyak idaadwa. Di ka man, pare. Talaga kidi akayat mo idaadwa. Sige ka. Sigurado nga agparikot ka dita. At iti ipatigo kada kayo ka ni Marvin, tata. Siyak amis mo tinagluto iti daytoy. Kari-kari. Naimas, tata. Sigurado ang magustuhan ni Marvin. Ha? Ay, kitagyaman Eva. Daytoy ipadigo kada kayo kin ni Marvin ti awatem, tata. Pinakbet daytoy, ngem nananam, ado ti karnina, mayat ti timplana. Ha? Daytoy kari-kari ti awaten nyo, tata. Mas naimimas daytoy. Mas naimimas daytoy pinakbet ko, tata. Daytoy ti awatem. Ay. Aguray kayo, wabalasang. Saan ka di mabaling nga awatak latan dagiti kare-kare kan pinakbat yo? Tadi kay kat ag pinapilit. Saan, tata? Naimimas daytoy kari-kari. Daytoy it-ited ko ti awatem, tata. Mas naimimas daytoy pinakbet ko. Ay, sanen. Hala, yawi dumot lang dagita kare-kare kan pinakbat yo. Jak awatan dagitan. Maulawak kada kayo. Wane ba? Di ka agdanag. Tatalaga amat nga ayatan ka. Talaga, Marvin? Harakupan ka. Marvin, ayatin ka mat. Naragsakak, Eva. Di mo laam mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Marvin. I love you, Eva. I love you, mat. Marvin. Naragsakak unay, Marvin. Ngamin, ayatin na. Dayta tipod no, Emma. Ay ayatin ka. Uray siyak, Marvin. Marvin, sapay ko mata di ka agbaliw. Saan, Emma? Ngamin, ay ayatin ka talaga. Ket di ka agdanag, Marvin. Gaputapulos, adi kan to isukat iti sabali. Saan to apulos? Wending dong. Kaayan ayat ko ida talaga. Inragpin mo ida nga agsingin? Katwan, takasano? Kat agayat damat adwa kanyak. Ay, sus! Itaam dagito masidag. Marvin! Marvin! Nay,
May kayo matadwa. Wan, kat nasayat matada ni Dingdong ang makasaksi iti amin. Ha? Anya ti saksiak? Dahito ti saksyam, Dingdong. Anay ko, pinabuksitan nak mataneba. Ha? Ni, apay dinanog mo matan ni Marvin, Eva. Dahito'y mat. Anay ko, taksan ti bibig ko. Ay sus, agdardaran ti bibig mo, Marvin. Nakaamiris kami ngagsingin. Asi ka, Marvin, kat mananggundaway ka. Gaputa agayat kami kan ka, ginundawayang matan ti makiin-innagak kada kami. Nagbalin kami amaag ngagsingin. Ngam na ita, saanan, isuaday to'y pay. Ni. Ay, kinugtara matan ni Marvin. Anay ko, Ay sus, Gungguna na. Sige, incoming. Saan da kagayam apagan ano, Marvin? Mananggundaway. anay ko, nagsagit ti kinugtara ni Emma. ay, yan niya lagi din aya, Marvin. Pinaggidan mong tumot ngamin dagiti agsingin. Anya nga ita, ganabam tadi kamot mabagbagaan. Anay ko, nagsagit ti bintak abibig ko. Anay ko! Ay, anya laki din aya. Agasam nga may tapagrigpunab na gitisingay. Ay, dakay ti playboy, tapakaisarsarakan da ita. Mala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sama nga istorya, nga intay pinauluan. Agsingay! Dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nay mo daytan rekta. Apay nga men amakilinumba ka kadagiti apam amang mangan dita pansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi nga raw. Anya, Nag-iwas nga raw ta timplana. Iso na guskwak. linoloko dayta. No siyak taglutaw, di mo ibaga na imas. No siyak taglutaw, di mo ibaga na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya. Ha! Makapaawan itiganas amangan. Ay da. Mga kakiitin ba kay? Unay kakiitin. Kasla saan ka bakbakatan? Anya, tapaon nakpayan ita? Saan ka kap apae? Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay agapa dito'y sangot tilamisaan. Ninanang yung tumang kami. Ni tatang yu agar aramid ngamin iti pagsakitan tiriknak. Huston ko nakangarod. Anya lakit din dagito'y aya. Atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Anya laki din. Bakit? Husto nga may nandayta. Balnawa mong ingkan isampay. Ay mabait lang lakay. Saan pa'y unay ang naikatirugit na? Sa nabali, taarwatik mo dayta di uma. Marugitan tumula nga dagaws. Wen lakay. Ngam kayat ko alaban ang naimbag dagiti kawas mo. Gapota ay ayaten ka. Hey, agasong kaluman di bagit ko Ay kutsintay mo't alakay. Kasta ti panangipatig ko kan ka. Malawin. Ay, mala. Ilipas mo ki din dayta. Taing takit mga nyay. Mabisina ka. Anyan ni nanang, talagaan na in love unay kin ni tatang Apayayaan ay. Una, kita aman, danda ni mamin lima adaras nga iwashing na yibado ni tatang. Iso aya? Wen matmanong. Ay naading ka. Talaga akas tati na in love. Kan may sa, tay tati mayat. Iso arumbang lang at tuladang. Simpaan mo't alabaan na kiti. Bado nila kayo mo Kat, simsimpaak matmanong. Saan akas lakin ni nanang nga uray la mamin lima nga iwashing ko.
Ay na, si kamot Rikto. Talaga akakat katawa dagiti istoryam. Isumay nga may ninsyan. Ay na, huston Rikto. Nasakitan ti tiyan ko, gapu iti kakakatawak. Husto nga may na. Apay kami na kumanatawa ka kay. Gapu nga ron ka dagiti istoryam. Talaga naragsak ka maut akasarsarita. Anya? Kasla saan ang mapupuutan ti panaglabas ti oras no si kanti agistorya. Ati mo pa yan dagiti, daduma ako medyante. Ay, nalabos mo na itanin siya nga. Kay sumat. Ado nga men, dagiti katawa nga istoryam. Kanalain ka nga agistorya. Isu adi mi malapdan ti agkatawa, no da kami ti makangag. With feelings and emotions ko naman. Anya? Apay Riktaw, napimpintas ka din ni Insyang ngam iti siya. Na, apay ka niya kastabot din si damdamaga bakay. Amo ka, ang gusto ka kin ni Insyang, iso amayat ti kakatawaan nyo ijay nagtugawan nyo itay. Kasla mapugsat pa yun ti angas ni Insyang gapu iti katawa na. Diba na ko eh? Katawa ka pa ilang, Riktaw. Kat amom amas asara. Katawa pa ilang. Kayat mo kaday amatayak iti konsumisyon. Dalagi ni bakit ko eh. Kasino mo ti asawa kaya na matay ti bakit na. Gapu iti konsumisyon. Ha? Maasarak amang buy-buya kada kayo kiniin siyang itay. Nagkidam ka ko mga rod. Anya, ha? Amo ka? Ada ibagbagam kenkwana. Kat daytoy matin siyang. Kaslatin iger amakilkilig kadagiti ibagbagam. Anya? Katwan mo triktak. Apay, dayjay kadila ang tinangisukatam kanyak. Kasla mairis ti agong nanog katawa. Anya? Katwan maaw-awan ti agong na. Kan nakabasbasit ti sika na. Una na asiksay. Ngam di na mabagay, ha? Kasla kawayan dagiti lupona, gapu iti kinabaksit na. Sana kasla siya, nalokmaga ng bagay ko ba? Anya? Manipod ita, Riktaw. Demon as-asit ganday ganyain siya nga. Tano asit gam, ha? Agsagana kayo kanya. Ay na, inkorem man hindi kinaman nag-ibol mo ako na ako. Ay, saksak tam lang day tabagi mandiya. Ay na, yakmawatan sinayo di Vina, Milton. Apay ka di, tatang. Nalabas, di kinaman nag-ibol na. At dalaang iti kaabay ko, winok kasaritak asabala. Nagrugitan ti panunot na very dirty. Ay na, nainlab nga rod kada kayo itikas na unay, tatang. Ay, bakit na sinusa ti inayo? Ay, anusan yun tatang. Ay, ayatin na kang araw, titikas taunay. Nagalas nga galit ti bakit. Mangiba pa eh. Ay, hanggang ko timba ko na liig siya. No maamuan na, apag silsilusan ti inayo. San mo't siguro tatang. Kantap no awan ti rumso aparikaw. Kasarita yaw ni nanang. Ibagayo asan apudnog ti atap na kada kayaw. Tata, di lip-lipaton ti bluwag ko Umay kayon to, indon biga. Ay, huwag baraw. Di ka madalagan. Umay ka ba? Alawin tata, agyaman na ka. Umay ka may baraw. Kumpay sa aramidin man. Iso ang mapangkaw eh. Daw di binakin melton ngay tata. At da ka di mo, di ta balayaw. Uy, agdada di sa baraw. Ngala, namnamaang baraw. Umay kaming tao. Ay na, adumot gayam ti tao, Riktaw. Uy na. Soldado si nag-blow out. Iso at sigurado na ita. Na, adamot gayam ni Insyang.
kaanakan na ni Timoteo. Iso asigurado da. Ay nalakay, ang kibintaman nga raw. What? Alan alakay, tapno kasla muse and escort. Yung kakiigan, iyayan dagiti kakadwa mababakat. Ay kibinan naklakay, ta itulod nak ijay ayan ni Insyang. Alakit din arik daw, tapno makita da nga ipatpatid nak unay-unay. Ay na, kababay, Andrea, kababay. Anya, wanaw, di mo kaya gaputada ni Insyang. Imay tamakiponsong, iso adi ka mang pirde daw. Ay natata, apay ang batim ni Nanandria. Kita nyo, nakatakdirlatan iday. Ha? Ayaban yun tata. Ay na, bayan yun ida. Wan nga raw, Drikto. Nay, kasla nakulos ti Rupa na, hindi pinanawam. Wala nga ro tata. Kita nyo man eh, kita nyo. Dito itisang kakita na. Ay na, Rikto. Ingka kuyugan. Ang mga no sa bali pa yan, ti mapampanunot na. Nang runa ta daak ditoy. Bayultan. Mapantubi la, ganyan na kita kakadwa na papakit. Dakay din ayan. Talaga nga da relasyon nyo iti dayjay nga straight anya. Straight asa woman di amay. Katuan mo, Driktaw. Straight gaputan ako taon. Ay no, kaasimot dayjay nga Insyang. Tawan mo ti shape ti body na. Ulay ka na magbagitan. Di ka ba nagsasaw si kasta? Apay, palagkulam ka day. Kaya napintas ba ti pambagay? Kano ko na da Coca-Cola shape? Coca-Cola sip in can, Ay, nako. Agbayin ka ba nandiya? Si ka mismo, ti mga apisari ti bukod mo, bagay. Ay talaga kontrabida ka Rektaw. Imbes ko masuportaran nak, ay kanun gayam. Apay adinak kayat akibinan ijay, Ay la, dahil ka di ba ti pagsaksakitan tinakib mo? Ay la, di ka di ba ba? Si kalan, ti kasla, ti kaakimpat, iti takyak ko. Ati umupayan, dagiti kakalkalay sa. Anya, Ay nandiyaw, agamiris ka kumamay. Gaputa, inuubeng, data panunod. Ay na, maya magayap si mga anak iti kasa. Ay, mababainak ko ma, ititamo kay. Na, hapat aglibi ka man. mayat ko nam tadayjay nga agin sisiksay ti partner mo. Dayjay nga insyang nga graraman. Na, Amo ka! Ginangganas mo tinangkibin kan kwa na. Sipod entrada aging gayjay nagtugawan niyaw. ay naandya, ninong kininang kami, kat nakiinturads kami. Iso natural, agkibin kami. Ha? Di ko nam kiday. Kay kayat mo. Ha? Nunin siyang kibin-kibinam. Ngam no siyak di mo kayaat. Ay na, talaga diyak amuking kandiya. Kalaga, nakita sa panuro mo. Divina, balasang ko. Kaya't mo ka diti makitang dan nga agapit iti broccoli inton bigat. Ay katwan anana, awan met ni aramidak inton bigat. Nasaya at no kasta balasang ko. Tanay, awanan ti daduma ama ayabak. Ala nana, urayan nak inton bigat ta umayak. Ay wag, balasang ko. Damag ko kaat, pag-imunan nak kano ti inayaw. Uy-uyawon nak pa'y kanaw. Ay, day tangarod kat nana.
Kababaing ti ugali ti inamin. Ay na, sana bali ta maawatak mat. Siya ko na, timang pasensya kan kwa na. Agyaman ak ano kasta, nana. Wow, balasang ko. Siya ko timang pasensya. Ta saan ana ipada ti panunot ko kan kwa na. Adumat kahayam tinabati apansit. Wan nga rod, nana. Adumat nga min tilinuto yo. Wan, ngam na saysaya atan nga adati sobra, ngam ti agkurang. Sa bagay, wan matket di anana. Ay kat, manghala kayo gaya ma. Karga mo, day tataperwer. Uno, mangisilupin kan. Kung naandan tupay ama nagsilupinak, nana. Ay na, sana bale, ta siya kun amis mo ti mangibagbaga. Ado nga rod. Alaman nga rod, nana. Mangalaak, tamagustuak ti timplana. Ngam ama nga, no pagsilusan nakmanan ti inayo. Iba ganan tumanan at ti amayo ti inikak iti pansit. Ibaga kun awan, nana. Aniya. Di pa ikat, nakarkaro nga agsakit tinakam na kanyak. Ama nga nuguraan nakpayan. Kun naklaan, nana. Ala, mangala ka nga rudan. Kaaduwam ti alaam. Taama nga no kayat dagiti anak mo. Wan, nana. Kat agyaman ak, Nay mo day tanrigta. Apay nga men amakilinnum baka kadagiti apam amang mangan di tapansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi nga raw. Anya, Nagimas nga raw ti plana. Iso na gustwak. ha? Linoloko day ta. No siyak taglutaw, di mo ibagaan na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya. Ha? Makapaawan iti ganas amangan. Ay da, mga kakiitim bakay. Unay kakiitim. Kasla saan ka bakbakitan. Anya, tapaan nakpayan ita? Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay agapa dito'y sangot tilamisaan. Ninanang yung truma nga men. Ni tatang yu Agar aramid ngamin iti pagsakitan tirik na. Huston ko nakngarod. Anya lakit din dagito'y aya. Atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Ala, di ako nambot haramiya. Kasla na umak pa yan ito galit inanon ako. Apay ka di aya, tatang. Nalabos mo tarang di ka nasilosa na. Ultimo na imas apansit pag-imunan na. Kasta talaga siguro ti bumakay, tatang. Ay, nakamaw. Nilaang nanang no tinakita ka kasi dito galing na. Mananusan nyo ka din, tatang. Ang mga numay katumo lang na dyan nga ugali na. No kasapulan nga isubliyo tar aramidin yaw, idi kaas-asawa yaw, kit aramidin nyo na. Anya, Kit isumot ti kayat na, tatang. No dapapanan yaw, agkuyog kayaw. Numapan kayo ijay sentraw, agkibin kayaw ijay syudad. anya. Wen tatang, iso ti aramidin yaw. Bareng agtal na, ti panunot na. Kit maikat na, ti kinaman nangimon na. Nanang, aw, apay kaday, divina. Nanang, sapay kumaan, tasaan ngagsaksakit tinakam yung itiday ito nga ibagak. Apay, anya ka di day ta. Nanang, bakit kayon? Kanla kay matan ni tatang. Iso apang nga asiyo kumata, agbalbaliw kayon. Anya! Agbalbaliw kayon, nanang. Ikatin yung tiki naman nangimon nyo. Gaputa ka babain. Kaya't yung ka de, aber nga sanda ka iti selo sa abakat. Anya! Nanang, day tati bagbaga dagiti kalugaran tayo. Gaputa amuda aselo sa kayo. Isong agbalbaliw kayon ananang. Saan abani? Taay-ayatin na kayo ni tatang itikas na unay. Anya!
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.